Vaše razrešenstvo, blagoslovite. Poštovani sugrađani, večerašnja izložba drinosavskih maštara i lastara je samo jedan lep primer toliko nama nedostajuće sabornosti i sloge, a to se najbolje vidi na tom umetničkom stvaralačkom putu, iako je umetničko stvaralaštvo, slikarstvo pogotovo individualni čin, ali ih je on povezao jer je Miloje kao rodonačelnik te braće Lukić slikara i škole braće Lukić je dao tu početnu iskru da bi oni dalje svoje snove sejali po platnima i doneli pred nas. U tom svom blagoslovenom putu, ja sam zato na početku i rekao drinosavski, jer su povezali dva okvira ovog dela Srbije, Drine i Save, a jedan i drugi okvir kao vodotokovi su ne samo vodotokovi, nego i tokovi misli, tokovi želja, tokovi dobrih namera i tokovi koji kao uviru donose dobre rezultate. Njihov uvir